Nema šta, lakše kad se plaća online. Dobro, za neke stvari volim da odem u radnju, volim da probam cipele, pipnem haljinu, ne može baš sve online osim kad se ne mora. Ali za plaćanje računa sam se odmorila. Doduše, baš sam se dugo mučila sa prekucavanjem onih 150 brojeva računa, pa se vraćam 3 puta da proverim da li sam sve dobro otkucala. Ali kad sam videla u Adiko aplikaciji da je dovoljno samo da slikaš račun, da ti sve samo popuni ime, prezime, broj tekućeg računa, iznos računa, sve, bila sam presrećna. Em završim sve za minut, em ne moram da kucam ni jedan jedini broj. Em sve što mi treba od banke završim preko aplikacije gde god da sam. Prava banka na dlanu. Idem da slikam infostan. Pozdrav!